أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة الكرام والأخوات أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مسيب جلبه ndaroɓe oɗo télévision meɗen Jama TV haray hiɗon salmina nokko kala ka wonɗon miɗen lando si tana ala e moɗon miɗo seedita on seeditano hoore an ala reweteɗo e gonga nafa rewɗo on lorra mo rewal sina Allah subhanahu wa ta'ala hiɗen seedita oɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nellirmo diina gonga haray hilan insinano horan insinano en sabu bone wonkiji meɗen ɓay hiɗen andi ɓe inni wo goɗɗo premier ennemi ma premier gagnoma on ko wonkima kim en inna nafsa la ammaratum bisu'i hiɗon andi wonkikin kanki ko ɓuri hewde kinko ka pusata jommakki ton a tawina ko nafataki ko ɗum si waɗi Allah subhanahu wa ta'ala ni asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa kurhun lakum ay ino heewi ko yiɗo ton hunde hara kon ko jiɗuɗo ɗon ko bone wonande on ko fitina wonande on ino heewi ko año ton hunde hara kon ko añuɗa ɗon moƴƴere ma nden ko ɗon woni ɗum ɗon fof ko pittandu wonkikin ko wonkikin ay ko ɗum waɗi si nelaɗo hino yamiri neɗɗo fof neɗɗo waɗugol wonki mum kin jihade haɓodugol e wonki mum kin ko welata ɗum kon hiɗen andi kon ko woni malaɗo wo ko wawɗo haɓodugol e wonki mum kin ayi wonki ma kin puusama e hoore ko Allah subhanahu wa ta'ala yiɗa yarlaki ɗandi ɗum ɗo naka Allah yiɗi yarli haɓida e makki ha wawaki e ɗum ɗon wallahi ne metti fiya nelaɗo maki haɓodugol e wonki mum e ko welataki kon puusugol jommaki e ko Allah yiɗa yarlaki haɓodugol e makki e ɗum ɗon ko ɗum ɗon ɓuri sattude fami mana ko ƴettugol kaafa fewtodira e heferaɓe ɓen soppidira e maɓɓe ɓe taƴama dande walla taƴaɓe dande ko ɗum ɗon ɓuri yommude ko ɗum ɓuri wonde facile e di haɓodugol e wonki mum e ko welataki kon ayi ko ɓuri hewde kon noon wonki kin e ki fewjanta jommakki ko nafataki kon ayi ko ɗum si waɗi oɗo seytane ko kiiɗo wonki woni ko o toppi ay ɗen andi kanko seytane e o dogiray e ɓandu on tegni wona ƴiƴanɗam on e circulde noon ay haray hiɗen torano e hoore meɗen jam e kisiye hiɗen toro Allah taw hara subhanahu wa ta'ala yafaniki en bakkatuji meɗen e nder ɗo nde ɗo hitande e batte nde julde meɗen donkim haray yo Allah subhanahu wa ta'ala tawni hikka yo Allah tawni en ko feewi haray Allah taw Allah okki en imanu annabi Ibrahima alayhi salam nde tawde noon goɗɗo fof goɗɗo kala ko golluɗa ɗo si tawni tun golle maɗen tegaki e hoore imanu billahi haray kara hanɗe nafiroyta joom muɗum par ce que ko on imanu billahi ɗon wawatama gardande golle maɗen ha ɗe hewta yeeso Allah subhanahu wa ta'ala kadi hara ɗe bonali ayi sabu Allah subhanahu wa ta'ala konini ko man jaa bil hasanati o inali man amala bil hasanati de ko par ce que ɗa wawi gollude ɗo golle moƴƴe ha gayni a daroɗa kadi bonnaɗe ayi ko golluɗo golle moƴƴe ɗen ha gayni o wakkili kadi o gardiɗe ɗon kadi ɗe bonali ha o tawayi Allah subhanahu wa ta'ala yoɓowo noon wona andirɗa noon sa golli ɗo mbuɗi ma ɗin a yoɓama lewru no maritadi ko andanɗa hoore ma e hendu wifatadi ɗon ha ñande haaju ma yani ka wattade ɗum oya yaltinoyaɗi faja haaju ma o golle ɗen kadi ko noon wayi ay golle ɗen kadi si a golli a aynayɗe fi wota ɗe bonu
hino teɓa noon ko bonnata golle gañanendi baddi ɓawlere ɓernde konnagu yagal ɗum ɗo fof hino tawa ko bonata golle goɗɗo ayi joni noon ko ɗum waɗi si nelaɗo sallam ɓe maaki goɗɗo si tawi si woni ɗo duuɓi temedere lebbi temedere si tawi woni a wawata wowlude konngol moƴƴol hara e fanko enen noon daare noon hande comportement ji men ɗi safi ko haalaji aduna yankoji tun ɓe maakile ala wo e konngol ngol banu adama wowlata sina malayka ɓe winday ayi joni noon si a wowli konngol tawi woni ko moƴƴol gaynugol ma wowlugol ngol ara malaka en ɓe windi fiya heɓo baraji ɗin nde tawde Allah subhanahu wa ta'ala ko yagiɗo yurmede si a wowli konngol tawi ko bongol malaykaji wonɗo ka sengo ñaamo on o yeyta to windo boni ɗi wonɗo ka nan on ena accatmo seeɗa ha dara si tawi no insinoto ayi si tawini neɗɗo on o insinaki ɓe winda bone on ayi joni noon si tawini goɗɗo ko weeti bimbi an ko oɗo tun koye oɗo tun ko kaari wi tun ananali ko kaari wi ko kaari wi tun ko kaari wi tun inna noon hiɗa juulude hiɗa horude hiɗa ittude jakka ɗa wadde ɗen 9 ka weetuɗa bimbi koye hoore goɗɗo wonɗa kono goɗɗo janforte kaari waɗi ɗum ɗo kaari no waɗiri ni kaari no waɗiri ni Allah subhanahu wa ta'ala o wi hino hawnimo on wonɗo wowlude aybeji yimɓe ɓe yejjiti aybeji hoore mum ɗi bala probléme goɗɗo go hino mapine haɗi mapoɗa fi probléme ji ma ɗin an kaari waɗi ɗum ɗo kaari koni an noon an ko honno waɗa joni noon ko ɗum ɗo ɓuuri hulɓinade hiɗa juulude hiɗa jangude hiɗa ittude sadaka kala moƴƴe kaari ɗa wadde ka weeti bimbi ko yiɗa e hoore goɗɗo kaari waɗi ɗum ɗo kaari waɗi ɗum ɗo kaari waɗi ɗum ɗo ñoore ko hunde nde andanɗa hoore manda ko hunde bonude bonnayde golle ka siga mum ala baddi konnagu yagal gañanede ɗum ɗo fof ko bonnay ɗum golle goɗɗo ɗe andanɗa hoore maɗa ko ɓuuri e yawde ayi ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala inni ko ɓeɗo ɓuuri perdude ñande janggo goɗɗo aroya ñande janggo aray mo horuno mo itti zakka mo waɗno 9 kono haare mo ñowno goɗɗo walla mo piino goɗɗo ko waytata siga ɗin ɗon piiji ko ɗum waɗi si wiɗen o ko wiyete kon julde donki nawdema a heeɓi balitu maggo ɗum safe golle ɗe noon 9 wona julle ɗe nafi jommaji ɗen haɗa ɓernde nden hino laaɓi hiɗa laɓɓinani Allah subhanahu wa ta'ala laɓɓina hakkude ma e tagore nden kadi ara ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala Allah taw hara ko ɗaɓɓuɗen e julde donkin kon en heeɓi Allah subhanahu wa ta'ala waɗana en yafor ɗum bakkatu ay wonano wiri noon yawmu arafa kala horuɗo yawmu arafa Allah subhanahu wa ta'ala yafantamo bakkatuji makko ɗin ko woni e nder hitande nden kon fop yo Allah taw hara en fop meɗen en yafanama bakkatuji men ko waɗɗen e nder hitande nden kon fop yo Allah yafano en bakkatuji meɗen adiɗi e sakkitiɗi haray wawi en andude kadi ko on Alqur'an wi o wi assanatu idayni hitande nden ko juldeje ɗiɗi woodi ko julde suumaye e julde donki ayi juldere ala si wona ɗeɗo ɗiɗi jule ɓen ko ɗeɗo ɗiɗi mari e nder hitande nden ko ɗeɗo do Alqur'ana woni ko reconise on gelike bon joom bente ɓenni ko ɓuuri moƴƴude nde ñande 9 joom bente e 10 sa heeɓi feere ko yaa hooru ayi ina wondi e baraji ko ɗum ɗon woni ko ɗaɓɓa ayi sabu na important juldere ko juuleygol ngol ko iidugol ngol ruƴƴugol ngol on yiigoye suumaye sen hoori ha en gayni en yaha e ruƴƴe nden andi programme uji ko watteɗen kom holli ko juldere bon donc en yi kadi programme meɗen parce que hunde fof arda e programme muɗum bon ko yiɓe genta ɗo julde jombente ko programme honnun arde ayi julɓe ɓen ko iidije ɗiɗi mari e nder hitande ɗen ko julde suumaye e julde donkin wota hay goto ɗayno hoore muɗum gollal tampintino ko nelaɗo golla sabuna si a golli gollal ngal nelaɗo golla ko a ruttotere ɗum yawmal qiyama ko perdi wonandema ayi haray hiɗen rewto e nder ɗo Alqur'an men seeɗa yerwo ko Allah subhanahu wa ta'ala ne o nani en sabu hiɗen andi ko ɗum woni firo Alqur'ana ɓe wi Alqur'ana ko honɗum ko jangetede Alqur'ana wona ka soode walline ka cuuɗi dey walla ka soode walline ka otoje walla ka soode walline ka biroji dey Alqur'ana na ko waɗire modèle hande noon ko ɓuuri hewde kon sa daari
alqur'ana ko modèle wona e waɗirede hande no fandi e suudu julɗo mo natta ronkaterde alqur'anaji ɗiɗi alqur'anaji tati est ce que noon hiɗe jangede ko ɗon noon woni probléme on par ce que si a soodi alqur'ana a jangalem hay sa soodal taw en tant que a julɗo si tawi woni a jangata alqur'ana andu hara eɗa jogui probléme ay sabuna ko alqur'ana ko jangetede ko sifa ul linnas ya andu kadi alqur'ana siɗa jangude nde walla hiɗa heɗade nde ya andu hara hiɗa ñawdade ay sa nani vrai médicament mo ñakkata fosata programme ko alqur'ana ko sifa ul linnas alqur'ana ko cellal wonande taggore nde walla siɗa jangude alqur'ana walla hiɗa heɗade nde a faami ɗum ko cellal wonandema ko nafoore wonandema ay sabu no laɓɓinte bakkatu e ɗi wonnoɗa e waɗude ay hiɗen andi kadi alqur'ana e nde ɗo julde e lewru suumaye ɗiɗo fof ɗi seedinanoyi to joom majji yande yeeso Allah subhanahu wa ta'ala hiɗen andi ñande ɗen andi kala mo julde mum nden tefanoyi ɗum ñande janggo wallahi no haray ɗo tañƴinaka jeyaɗa e malaɓe mo alqur'ana tefanoyi ñande janggo hiɗa tañƴina e malaɓe mo suumaye muɗum tefanoyi ɗum janggo hiɗa tañƴina e malaɓe ayi sabuna neɗɗo on aroya ha ka satti ɗon ayi alqur'ana nden nde ara nde wiya Allah subhanahu wa ta'ala yaafo o jiyaɗo ma o janggaynolan jemma e ñolorma o janggirtanolan sina sabu ma ayi Allah subhanahu wa ta'ala yaafo on tigi ayi ko ɗum waɗi ɗen piiji ɗin kala ko golata ko ya laɓɓinan Allah subhanahu wa ta'ala sabu si a janggiri alqur'ana fiyo wiye kaari no wawi janggude kaari no welidande kaari ko ni eni ko ɗum fiyoyi ɓen wowlu inna kaari no jangge tawina sabu Allah wonɗa e janggirde nde ya andu a heɓoyta joddi ka Allah subhanahu wa ta'ala ñande janggo on yi ka alqur'ana wi ɗon si nde ari tefanoygol ma nde wiyayi Allah subhanahu wa ta'ala yaafono lan o jihaɗo ma o janggirayno lan o janggayno lan ka alqur'ana sabu ma ayi julde nden kadi nde ara nde wiya Allah subhanahu wa ta'ala hara satti nde wiya Allah subhanahu wa ta'ala yaafano lan o jiyaɗo ma o immotono jemma juula sabu an haɗino o ɗoygol jemma immagol juula sabu ma ayi ko ɗum waɗi julɗe ɗen fof goy hino moƴƴi on faami kono immagol jemma kadi juula ko jiya e ɓuri moƴƴude ayi sabu fewndo on sa ya tawa Allah subhanahu wa ta'ala no udditi dambuɗe ɗen fop si woni ha tumbo jemma woni ka tataɓal jemma ɗon ha subaka no heɓirɗa feere o fewndo on sa hiɗa rewde Allah a tawa ko ɗon Allah subhanahu wa ta'ala ɓurma ɓattade ayi ko ɗum waɗi nde ɗo julde nde ara nde wiya Allah subhanahu wa ta'ala oɗo haɗino mo ɗoygol sabu am min ayi yaafo mo ayi korka kan kadi ka aroyay ka wiya Allah subhanahu wa ta'ala ayi oɗo o hoorino lalan sabu ma Allah subhanahu wa ta'ala e yaafo mo ayi ɗiɗo fof ko jaaɗi e tafanede goɗɗo ñande janggo joni noon alqur'ana si tawi woni a soodinde a waɗirinde modal a wallinirinde ka suudu ma yano ɗon kadi ko probléme ayi par ce que nde aroy kadi yeeso Allah subhanahu wa ta'ala Allah o soodanno o wallinir lan ka suudu makko o jangatano lan bimbe kikiɗo o soodan tun o wallinir lan ka suudu muɗum ko probléme de soodugol alqur'ana wallina ka suudu mum harande jangetake ko probléme awa a maximum soodu naɓa ka janggoɓe ɓen jonnaɓe ɓe janga ayi ko ɓuri e moƴƴude noon an kadi janggu eyi an kadi janggu sabu diina kan laatu wasiru wisratan ukhra yowmal qiyama hay nene e baaba mo kala ko golle mum ɗen e hay goto wata gollanede goɗɗo ñande janggo ay mo kala ko golli ɗum ko ɗum yoɓoyte rentoro Allah subhanahu wa ta'ala arsku en janggula ɗo alqur'ana janggirama sabu Allah arsika en kadi hoori golleru sumay hara ko sabu Allah golleji miɗin jeenayi sappo kala ko waɗeten hara ko sabu Allah woni ko waɗirɗen nde tawde ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko woni yoɓowo ayi si ɗum feƴƴi on tigi ɓawde laɓɓinanɗa Allah on tigi kadi laɓɓina hakkude mum e tagore nden reno moƴƴa c'est très important wota wonu hiɗa juulude hiɗa janngude hiɗa ɗaɓɓude bakkatuji hakkude ma e yimɓe ɓen
hiɗa wadde moƴƴere hiɗa ɗaɓɓude bakkatuji ma hakkude ma yimɓe ɓe no wirɗen no ñoore badde ko waytata sago ɗin piiji gañanendi haasidi yagal konnagu yagal ko piiji ɗi andanɗa hoore maɗa ko bonnay ɗum dewal ko waɗay ɗum dewal ka sidma kuuli la yuminu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi hay goto e mon wonata julɗo gonɗinɗo haqqan ha tawa ko yiɗani hoore makko ko ɗum o yiɗani musidɗo makko ko waɗi en fof meɗen ko en hunde woytere en fof meɗen ko en ɓi baba adama inna khalaqnakum wa ja'alnakum alqabaila li ta'arafu innama akramakum indallahi atqakum on fof moɗon ko on ɓi baba adama hay goto ɓuura hay goto ko ɓurduɗon ko Allah subhanahu wa ta'ala ko kulol Allah kala musidɗo ma mo hasuɗa ɗo kala mo hasuɗa ɗo banu adama ko siɗɗo ma hasuɗa ay sittino ko ɓuuri hewde ko tawa da tawa ko wona hawtuɓe wonɓe gorol gotol tawa ko ɓen woni e hasidirde waɗidirde ɗi 9 e 10 tawa ara fayde so waɗa maayi ko waɗa ronata oɗa tawa ka haraɓe hollidirta boddi ɗum ɗo ɓuuri hulɓinade ayi Allah subhanahu wa ta'ala ko no wi onni ba'da auzubillahi minash shaitani rajim wa man yabtahi khayral islamu dinan kala ɗaɓɓuɗo ko wona l'islamu dina falan yuqbalu minhu Allah subhanahu wa ta'ala jaɓantamo ɗum ay wa huwa no kanko fil akhirati kal akhira min al khasirina o jeyte e perduɓe bon ko ɗum wiyete enen ɗo fof se landama en wiyay ko en julɓe ay bon probléme on ko jogagol comportement julɗo on ko ɗum ɗon hollatama julɗo ay si a woni julɗo haqqan ko golle l'islamu gollata ay si a lunde ko islamu o wi kon tun haray a wonali julɗo haqqan ay ko ɗum waɗi so inni bon golleji ɗin no heewi ko wona waɗede ko taware ɗi yaada e l'islam tawade ko julɓe tawade haɗa ko julɓe haqqan woni ɗi e waɗude ay wona ko dari juuli kon fof woni julɓe wona ko wi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon tun woni julɓe ay ko ɗum waɗi so inni kala ɗaɓɓuɗo ko wona l'islamu dina o jaɓantake ay ko noon woni ɗaɓɓugol ko wona l'islamu dina ko taw woni golle maɗe lundike golle ko l'islamu o wi'i kom ay o inni kayfa ko honno yahdillahu qawman Allah subhanahu wa ta'ala fewnirta yimɓe kafaruɓe yeddino baada imanihim ɓaawo gonɗinal maɓɓe ay nde yawɗon ha anduɗon Allah ko goonga bon wolbituɗon turnuɗon yedduɗon ko Allah subhanahu wa ta'ala wi kon ɓay kala landaɗo ɗo ko hombo tagui ko Allah ko hombo warata en fof meɗen ɗon hiɗen andi ko Allah joni noon oɗo Allah subhanahu wa ta'ala inni ibuduni wala takfuruni ka rewelan wota on yeddan ko onno andirɗa ko Allah subhanahu wa ta'ala warata ko Allah subhanahu wa ta'ala tagui kanko warata ko kanko natata yite kanko natata alijanna o wi ibuduni wala takfuruni rewan wota yeddan dariɗa noon yedduɗamo a anda ko ɗum waɗi so inni kayfa ko onno yahadillahu Allah subhanahu wa ta'ala ragama yimɓe kafaruɓe yeddi baada imanihim ɓaw gonɗinɗal maɓɓe hiɗen andi tigui ko Allah subhanahu wa ta'ala woni haqqan wa sahidu ɓe seedike anna rasula o nelaɗo on haqqum ko o gonga hiɗen andi nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko gonga ka moƴƴere heɓoto ɗon fof nelaɗo on tindini en hiɗen andi ko Allah nelaɗo waɗi kon haɗi tefen anden ko nelaɗo waɗi kon waɗen ɗum ɗon si tawi woni hiɗen faala daɗude si tawi woni hiɗen hooli Allah hiɗen hooli Allah subhanahu wa ta'ala ay wonano wiiri noon kala jokkuɗo nelaɗo haare o jokkilam min Allah subhanahu wa ta'ala bon haɗi tefen anden ko nelaɗo waɗi kon jokken ɗum sabuna kanko woni ñantinargal meɗen lagadi kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ay limen kana li yarjullahi wa liqa'i rabbihi nelaɗo laatanike on ñentinirgal moƴƴal kala e moɗon tañƴiniɗo hawru yeyi Allah subhanahu wa ta'ala enen ɗole fof meɗen hiɗen andi pellet en hawru yeyi Allah subhanahu wa ta'ala inna rabbaka la bil mirsad Allah subhanahu wa ta'ala naka kale fuur nga rewruɗa wo nga rewruɗa ka neɓuɗa turde ko neɓuɗa turde ala nga rewra haŋi Allah subhanahu wa ta'ala ronkon hawrude ayi kala anduɗo hawru yeyi Allah subhanahu wa ta'ala o wi jokku nelaɗo
haydi tefen anden ko nelaɗo waɗe ko mbaɗano si taw woni eɗen andi ko en julɓe haqqa eɗen gondini eyi wa jaahumul bayyinatu nelaɗo on addani on hujjaji feeñuɗi ayi alqur'ana e sunna Allah ɗo on tindini ko honto moƴƴere nden heɓoto oni wallahu Allah la yahdil qawma zalimina nelaɗo non o fewnata yimɓe toñoɓe bon hiɗen andi ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko tagi kala neɗɗo on kala ko heɓuɗa ɗo hara hiɗa andi peleti ko Allah subhanahu wa ta'ala woni sabu heɓuɗa ɗum ɗon Allah subhanahu hiɗa fofude ɗo hendu Allah subhanahu wa ta'ala ndu hiɗa yarude ndiyan Allah subhanahu wa ta'ala ɗan hiɗa dogude e ndi leydi Allah subhanahu wa ta'ala ɗo ɗa wadde ko faalaɗa ayi ko ɗum waɗi nako goo e Allah subhanahu wa ta'ala ne wi jihaɓe Allah ɓen maccuɓe Allah ɓen jiyaɓe Allah ɓen kamɓe si ɓe yaade ka hoore leydi Allah subhanahu wa ta'ala ɗo hara hiɓe yarude doyi sa yi banu adama no yahi hoore ndi leydi Allah subhanahu wa ta'ala hino comporto hino ƴura hino comporto ƴura inna hoore mum ala ko angal andugol ay sabuna hande ko an woni ka leydi ɗo janggo ko nde leydi wonoyta e hoore ma ay si hiɗa andi noon pelete hande ko an woni e hoore ndi leydi janggo ko leydi ni wonoyta e hoore ma walla siɗa yaade hoore ndi leydi a waɗa e doy ay a tawa hay si tawi woni a ƴetti teppere ma nden harayda huuli tegugol nde ay ko nayi ɗo neɗɗo si Allah jaɓi hino comporto ƴetto sa yi mo yaha hoore ndi leydi sikay kanko tagi hoore makko ay ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala en kañum jiyaɓe Allah ɓe kamɓe si ɓe yaade hoore leydi Allah nden a tawi ɓe waɗi doyi sabuna heɓe andi hande kamɓe woni hoore ndi ɗo leydi janggo ko leydi ndi wonoyta e hoore maɓɓe ay ko ɗum waɗi so inni ay wallahu Allah la yahdil qawma zalimina Allah subhanahu wa ta'ala fewnata yimɓe toñoɓe ulaika ɓeɗo jazaohum joddi maɓɓe ndin ay an ko woni alayhinne maɓɓe la'anatallahi kuddi Allah ay wal malaikati malaika ɓen fof kadi huuɗiɓe ay wannasi e yimɓe ɓen ajma'ina ɓe dendangal ay khalidina fiha ko ɓe luttinoyteɓe ka yiite wona auzu billahi la yukhaffafu anhumul azabu lette ɗen hoyfinanoytake ɓe yawmal qiyama wala hum wona kamɓe yunzaruna woni ko Allah subhanahu wa ta'ala ndaroyta guite yurmede ayi ndi ɗum ɗo heno hulɓini andugol Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni ko taguma ɓayre hiɗa qiritiɗon ɗan ndiyan ɗan wonɗa yarde ko Allah subhanahu wa ta'ala ko tagiɗam e ndu hendu ndu wonɗa e fofude ngal cellal ma ngal joguiɗa ɓay pellet sa yayi a immiki a yayi ɗaɓɓegol sam fararu a sellu ngal cellal ma ngal joguiɗa ɗo si Allah subhanahu wa ta'ala jaɓiti ngal ɗo joni a taway wona fi no heɓira sappore mikoɗa ko so tawi woni ya dikkay Allah subhanahu wa ta'ala no accuma e hoore cellal ma hiɗa waɗude ko faalaɗa hiɗa ñamude hiɗa yarude hiɗa yeddude Allah subhanahu wa ta'ala hiɗa wadde ko faala khaduma al khaidina hino jumpa tum ay no jokki tum weeli foti Allah subhanahu wa ta'ala wi o fewnata yimɓe toñoɓɓen ulaika ɓeɗo jazaohum joddi maɓɓe ndin anna ko woni alayhinno e maɓɓe la'anatallahi kuddi Allah wal malaikata yimɓe ɓen e wal malaikata e malaika ɓen wannasu e yimɓe ɓen ajma'ina ɓe dendangal Allahu akbar khalidina fiha ko ɓe luttinoyteɓe ka yiite ko ɗum ɗo noon ɓuri hulɓinade hande ko luttinoyteɗo ka yiite wona auzu billahi yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en dandana en ay Allah subhanahu wa ta'ala ni wala hum wona kamɓe yunzaruna woni ko ndaroyte guite yurmede ay Allah subhanahu wa ta'ala ndaroytaɓe guite yurmede jande janggo ay ko ɓe lettoyte ha ay ɓe hayno malaika ɓe ɓe wiya fa be men ɓe hayno malaika ɓen tum ɓenna fa be men malaika ɓen eno habbe men ara men fa bo on ay ɓe addoya kadi lette ɓurɗe
e sattude ɗen nde ɓe woni e muɗum ɓe tegana ɓe ɗon kadi ay al azabu fawqa al azabi lette e hoore lette ay tuwa ko ɗum waɗi so Allah subhanahu wa taala inni ɓe ndaaroytaake gite yurmede ay ko sabu ko so ɓe lettirama ɗe lette ɗo ha tawi ɓe tampi ɓe lanni soñjade ɓe haynike malayka ɓen ɓe wiya ɓeyna faabe men walle men malayka ɓe ginna habbe men ara men walla ɓe addana ɓe kadi lette ɓurde ɗen ɗon kadi ay ko ɗum waɗi so Allah subhanahu wa taala inni lette ala aduna tampere ala aduna ay sabuna tampere aduna ɗo ko lannay ɗum ko taƴay ɗum lanna ko a tampi ha a maayi walla a tampi ha a hettike ko ɗin ɗiɗi ay bon kono si goɗɗo waalike maayi ko ɗum waɗi si ɓenni goɗɗo si tawn hara waalike si goɗɗo waalinde ka no maayi harayno gasi ɓe innino harayno mayde ko fowtere ko wonande kala mo kala par ce que neɗɗo ko maynoɗa o harayno a fowti kiyande kadi lanni ayi kono ɓaawde on tigi maayi goɗɗum kadi no yeeso toon ayi kontarande no yeeso toon ayi ko qabru ɗon taw ɗo e innedema ummital taw goɗɗum no ɗon ayi bon si immitoyama kadi ka ummital ñawama gaynama ɗon kadi goɗɗum no ɗum yo Allah subhanahu wa taala walenta en fof meɗen tawara ko en hettiroyoɓe golleji men ɗin ka jooɗi meɗen ñaamo yawmal qiyama ayi siko arsu muɗum wona auzu billahi ko ɗum waɗi so inni ayi wa kayfa o inni ulayka ɓeɗo ay jasa on joddi maɓɓe ɗin anna ko woni ala hinne maɓɓe la ana talla e kuddi Allah wala malaka temi ɓen wanna semi ɓen ajumayna ɓe ɗen danga haaldina fiya ko ɓe luttunoyteɓe toon la yukhaffafu anhumul azabu lette ɗen hoyfinanoytake ɓe wala wona kamɓe yunzaruna darete guite yurmede illa allazina si wona ɓen taabu tuubuɓe min ba'di zalika ɓaawo ɗum ɗo ɓaawo nde annduɗa ene ko Allah subhanahu wa taala woni ko tagimmi o arsiki an ko Allah subhanahu wa taala woni langi arsukude enen sa hilan finude dawa hilan ɗaɓɓoya sapporu ko ɓay Allah subhanahu wa taala no acciran e hoore cellal an ɗinaje mi andutu Allah subhanahu wa taala woni Allah subhanahu wa taala yi noon anditelan mi andita on i buduni wala takfuruni rewelan wata on yeddan wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni mi tagirali jinnaji ɗen yeɓen si wona rewan ɓe rewan noggo wi toon ɗon sikkude ko fiju ndar mi tagiron meedira aduna ɗo ko pagay meediron aduna ɗo ko fiju komi tagiron meediron ko aduna ɗo ko pagay ko waɗugol ko abasan ko waɗugol ko faala weli foti ɗo sikkude ko ɗum meediron ko aduna ɗo o wi la wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni ay ɓaawo nde iblisa nde Allah subhanahu wa taala tagi baba meɗen adama o naadimo ko alijanna kanko e nene meɗen hawa o wi o alijanna ɗo fof yaaje nde wonande o ñaame ɗo kala ka faala ɗon o ni wala taqraba hadihi sajarata ngal ɗo leggal noon wota o memungal seytane ari cuɗani ɓe leggal ngal ɓe ñaami ngal ay ɓay ɓe yeddi Allah subhanahu wa taala ini hannde kadi joni cippe ka leydi ay ukhriju minha cippe ka leydi hannde kadi so on heɓay ko ñaamon on remay on soppay remon ay wonana aya on adde ka suratul bagara to ay wa fumiha wa adasiha wa basaliha hannde kadi cippe ka leydi no wodani on ton ko ñaamon hannde kadi ko yo remo hannde kadi si ñaamon ay hari ka ali janna kala ko ɓe faala ko e miijo tun ara ɓe ñaama ndaare noon baba meɗen adama sabu bakkatu goto petti mo waɗi ko ɗum ɗon Allah subhanahu wa taala sanctionneri mo sabu bakkatu goto petti ay ñallal ngal bakkatuji jelu waɗuɗa lewru ndum bakkatuji jelu waɗuɗa hitane nden bakkatuji jelu waɗuɗa ndare baba adama bakkatu goto petti sabu himo ñaami leggal ngal Allah subhanahu wa taala yowta o ñaamo Allah subhanahu wa taala sanctionnimo ay ba joni noon ɓawo wi hannde kadi cippe o wi onon e seytane cippode ay sabu seytane kañum kadi ko neɗɗo rewaynoɗo Allah subhanahu wa taala kanko kadi koko yeddi koko sali sujjande baba adama kon ko ɗum ɗo woni ko Allah subhanahu wa taala sanctionnaire mo kanko kadi haaliki mo o jiha e heferaɓe ay
ay iblisa kanko kadi ko neɗɗo rewaynoɗo Allah ay kanko kadi ko sabu bakkatu goto petti mo waɗi ko ɗum ɗon Allah subhanahu wa ta'ala sankitoni mo huuɗi mo yaltini mo e ɗoftare Allah subhanahu wa ta'ala sabu ko sali sujjande baba adama ko sabu townitare comportement makko on joni nan enen daare hande ko ha honto comporte ɗen townitare ha honto julɗo no alhaali ma fewni wonu alhaali ma fewndiri wonu neɗɗo cippitiɗo ko waɗi Allah subhanahu wa ta'ala no inni townitare ɗum ko doloke makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala kala ƴettoɗo ɗum ɓorni yandu hara mi neggere hakkude may Allah subhanahu wa ta'ala hay nelaɗo Allah subhanahu wa ta'ala ini wala kunta fazzan khalizal qalbi lan faddu min hawlika an nelaɗo si a wonno neɗɗo townitiɗo a heɓatano majorité neɗɗo a wonay oyfuɗo a waɗay hoorema doy a wonay neɗɗo cippitiɗo hay noon si tawni ɓe wonduɗa ɓen kam woni sengo dow maɓɓe on say sa waɗi noon wona goɗɗo go okkete valeur de ko Allah subhanahu wa ta'ala okkete valeur si Allah subhanahu wa ta'ala okkina mon valeur wawɗoma cippinde ala ayi ko ɗum waɗi ñande go nelaɗo e sahaba e maɓɓe ɓen ɓe yalti eyi ɓe fof ɓe yehi jihadi ɓe yalti ha e nokgo ɓe yehi e ladde hiɓe liggintinde fi ko ɓe ñaama ayi bon oɗa inni min mi defay oɗa inni min mi lawƴay oɗa inni mi waɗay ɗum ɗo mi waɗay ɗum ɗo nelaɗo maki min kadi mi tenoya e leɗɗe ayi ɓe wiye nelaɗo o way nelaɗo ni kana min kan hi ayi mo kele maɓɓe si ɓi golle hun ko gollata heddi nelaɗo ni min kadi mi tenoya e leɗɗe ɗen ayi ɓe fuɗɗin ɗe nelaɗo o yamata ɗum o wi o way ayi bon ɗum ɗon holli neɗɗo neɗɗo ko ya waɗu hoorema dow ko ya wono neɗɗo cippitiɗo ayi ko ɗum waɗi noon on alijanna ɗon hande kadi noon neɗɗo on si tawi woni naɗo maki ɓay hande kadi on yaltinama yo alijanna sabu bakkatu goto mo waɗu ɗon yeddu ɗollan baba adama nene hawa seytane meme ka leydi hande kadi ko yon gollu seɓon ko ñaamon o alijanna ɗo hande kadi oni fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabiya hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanuna o wi meme ka leydi aroyay on ko wiyete peewal ɓana ko ɗum o fandi ɗon mi neloyay nelaɓe ko tindina on ko honno rewir ton Allah subhanahu wa ta'ala honno waɗirta moƴƴere ha hewti ton ka alijanna ɗo hande kadi ayi bon joni noon hande kadi noon alijanna ko gollanteɗo hande kadi ayi si a gollanalimo a wawatamo heɓude hande kadi ayi joni noon ɓay Allah subhanahu wa ta'ala cippidini nene hewa e baba adama iblisa ko noon iblisa wi ɗon o wi Allah subhanahu wa ta'ala o wi ko hunde wota occasion goto pettimi faala ya okkan mana unzurni yawma yubu asuna Allah subhanahu wa ta'ala nennanan ha ñalande ummital ayi wota a waran ha nande tagore manne fo immitoytowo ayi Allah subhanahu wa ta'ala inni mi okkima ɗum o wi mi jooɗanto jiya e maɓen fop mi iwranaɓe nano mi iwranaɓe ñaamo mi iwranaɓe funnange mi iwranaɓe hirnange mi sakkotoɓe kala e moƴƴere ka heɓoto ayi ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala wi to inna seytane lakum adun fattabi'u aduwa ande seytane ko gañomo jogite seytane gaño wallahi ndareɗo hande enen hande ka fami sa andi ɗo joni oɗo ko gañoma billahi no jaranma ɗo duuɓi temedere lebbi temedere a rewata hay lawol ngol o rewi fayda noon hayso ko baba magoy walla nene ma jara ayi sa andi tunkari mi andi tunkari ka gaño an yo Allah ko haw rewi lawol men nde o rewi ngol lawol mi rewatagol hakkude men gata pelti ɗum hiɗen andi ɗum hino dogori hakkudeji meɗen joni noon Allah subhanahu wa ta'ala ini seytane ko gaño wonande yen jogitamo gaño wiwɗen o ƴettuɗen seytane waɗuɗen guiɗo men waɗuɗen contraire ayi joni noon o alijanna ɗo hande kadi so tawni on heɓaymo on gollanaymo hande kadi joni noon gollangol alijanna ko honɗum ko waɗugol ko nelaɓe wi ko wonano wir noon fa imma yatiyannakum minni hudan kala e moɗon mo ara peewal angal faman tabiya hudaya kala jokkoyde peewal angal fala khawfun alayhim on ɗon kulol ala e makko ñande janggo wala hum yahzanuna wona on ɗon woni ko sinnoyte kala jokkoyde peewal angal mi addingal min Allah subhanahu wa ta'ala honɗum woni sinone yeede
yiyoygol alijanna ñande janngo hara natoyta e makko. Ayi hiɗen andi no ari kal qur'ana to yimɓe alijanna ɓen si nadama ha gaynama dambude ɗen fermama, yimɓe yiite ɓen nadama ha gaynama dambude ɗen fermama, e hakkude waɗete heedode. Eyi hara yimɓe alijanna ɓen no reni yimɓe yiite ɓen, yimɓe yiite ɓen kadi no reni yimɓe alijanna ɓen. Yimɓe alijanna ɓen wiya a ko foduno men kon joomi amen kon ko gonga. Ayi yimɓe alijanna ɓen inna ko foduno men jooma amen kon ko gonga, men jii men naati ka alijanna makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala, men yi ko foduno men kon ko gonga. ɓena onon kadi taw ko fodi on noon kon joomon ko gonga. Yimɓe yiite ɓen inna menen kadi komin fodando kon ko gonga, men nadama ka yiite. Ayi ɓe yiya noon yimɓe alijanna ɓen hino nemino, ɓe wiya ɓe inna yurmine men seeɗa, juure e dow amen ndiyan seeɗa. Hono yimɓe alijanna ɓen jaboto yimɓe yiite ɓen ɓenna Allah subhanahu wa ta'ala harmini ɗum ɗo e dow heferaɓe ɓen. Ayi ɗum ɗo holli hande kadi alijanna on si tawini a heɓaymo hande kadi ko ya gollanmo, ko ya yanganomo. Ayi Allah subhanahu wa ta'ala cippina yurmede mum ɗum e maɗa. Ayi ko waɗi noon Allah subhanahu wa ta'ala ko yagiɗo yurmede, sabu ko yurmede makko nden adi tikkere makko nden. Ayi ko ɗum waɗi si a jaɓi ko Allah subhanahu wa ta'ala wi ko tum feere ala o yurmetema. Ayi hiɗa bonna kadi ha ɓawde anduɗa enele e jaka ko bonnugal mi wonuno, sa bonni ɗo duuɓi temedere lebbi temedere, weeti tum bimbiyama ɗo wi mi hersi Allah subhanahu wa ta'ala, mi huuli mi acci ko bonni mi tuubi fes, faami ila ka laɓɓinana ɗon Allah subhanahu wa ta'ala. Hay siko balle tati wurotoɗa ɓaawo ɗum ɗon sa maayi Allah subhanahu wa ta'ala o yurmetema, o jariborta moƴƴere ma nden. Modi mi sikki yurmede ko haa ɗo ka ko fanɗi ɗo yedda Allah subhanahu wa ta'ala duuɓi 30 duuɓi 40, o faami. Mais tuuba e nder duuɓi ɗiɗi pet o yafanma o naadema alijanna, yurmede na ha ɗon. Si na ɗum si tawi woni no hara yeddino Allah subhanahu wa ta'ala duuɓi 10 ɗe yeddude Allah subhanahu wa ta'ala a tuubi, sa heɓayno moƴƴere nden kadi awanno ko fanɗi o a rewayno kadi Allah duuɓi 10, kono kanko Allah subhanahu wa ta'ala o ƴettali ɗum. Ila hande kadi ka tubuɗa ɗon hande kadi o effacé bonɗi ɗin fof hande kadi ko moƴƴi wona e windede, hande kadi place bonɗi ɗin fof ko moƴƴi wona e windede. Haysi ko ñallal gotal wurotoɗa ɓaawo ɗon hande kadi Allah subhanahu wa ta'ala o yafotoma o jawi o bagorama moƴƴere makko nde. Modi yurmede ko haa ɗo. Ayi mi sikki yurmede ko haa ɗo ka. Ayi ko ɗum waɗi so ni hande kadi oɗo aljanna ko si on gollanimo hande kadi si heɓonmo. Ayi kono ko ɗum waɗi so inni illa allazina sowona ɓen taabu tuuɓuɓe min ba'di zalika, ɓaawde ɓe andi yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala ko musiba. Ayi bon wa aslahu ɓe moƴƴini tububuye maɓɓe on, fa inna allaha no Allah khafurun ko hafaranowo, rahimum yurmeteɗo jaaɓe makko ɓen. Nam Jama TV harayɗen artude ɗo e numéro téléphone on dan 10 minutes inchallahu rabbi. Kala wawɗo natude lando ko yewite dina kan si tawni ɗen faami wawi en faamingol on tigi tawni kadi en faamali en mara ɗo landagal inchallah ha ɓartodiren e taliba emen ɓuuri en faamude ɓen. ɗon wawi wadde 78 waɗon 116 82 38 78 116 waɗon 82 waɗon 38 inchallahu dan 10 minutes inchallahu rabbi waynodiren. O wi innallazina tabetina ɓen kafaru yedduɓe ba'ada imanihim ɓawɓe gonɗinino Allah subhanahu wa ta'ala. Summa zdadu on say ɓe ɓeydori kadi kufran kefarankaku yagal lan tuqbala tawbatuhum, Allah subhanahu wa ta'ala jaɓantaɓe tububuye maɓɓe on. innal lazina ɓen kafaru yedduɓe Allah subhanahu wa ta'ala ba'da imanihim ɓawɓe gonɗinino, ko wi'eten kon tuuba ha gayna murta. Ayi wana auzu billahi. Goɗɗo ta a yaw ha laɓɓinana Allah subhanahu wa ta'ala, ƴettana Allah garanti ndeɗo hunde mi waɗata nde hande kadi yilito e mayre. Allah subhanahu wa ta'ala ni ɓeɗo jaɓantaɓe tububuye. Ay sabana
ko ɗum woni waɗugol Allah subhanahu wa ta'ala jalnori. Allah subhanahu wa ta'ala mi ƴettanima garanti mi jinata hande kadi. Allah subhanahu wa ta'ala mi ƴettanima garanti mi ño'ata hande kadi. Allah subhanahu wa ta'ala mi ƴettanima garanti mi ñakkata angal juulugol hande kadi. Bon kontina ɗum ɗon e nder balɗe ɗiɗi e nder balɗe tati rutto kadi e ka wonno. Ayi kafaru ba'da imanihim. ɓawo nde gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala ha gasi salo fes ɓeɗo Allah subhanahu wa ta'ala o wi o jaɓantaɓe tububuyeji maɓɓe ɗin. ayi ɓeɗo lan tuqbala tawbatuhum Allah subhanahu wa ta'ala jaɓantaɓe tububuye maɓɓe ɗin wa ulaika ɓeɗo humu daluna ko ɓeɗo woni majjiɓe ɓen. ɓeɗo woni majjiɓe ɓen. o inni innallazina si wona ɓen kafaru innallazina na ɓen kafaru heferaɓe wa matuɓe maayi wawnta kamɓe kuffarum ko ɓe heferaɓe falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaba wala wiftada bi mana o wi hon goɗɗo si a maayi tawi ko a yedduɗo Allah subhanahu wa ta'ala goɗɗo maayi tawi ko geddo a salino wonde ɗo ley konngol Allah subhanahu wa ta'ala a salino wurde e hoore ɗoftare Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala wi ɓeɗo si tawi woni ɓe jaɓantake yaafafuye walaw zahaba min ahadi mil'u arda zahaban wala iftara bi hay si tawi woni hara on tigi ƴetti leydi ndin ɗo fof on tigi hebbinori kanŋe siɗa faala ƴettay funnange ha e hirnange waɗa leydi ndi fof kanŋe ha heewa ƴetta ɗum ɗon inna mi sottori ɗum ɗo lette ɗen Allah subhanahu wa ta'ala dandelan Allah subhanahu wa ta'ala inni a jaɓantake. ayi lakara avocat ala ton ala ñande janngo ala ngal so woni neɗɗon o jaɓa yurde e nder ɗoftare Allah subhanahu wa ta'ala a yahi ñande lakara tawi ko a yedduno ɗo Allah subhanahu wa ta'ala programme ɗiɗi ala ton. ayi wa man amila su'an muhdaran wa man amila min khairin muhdara siko moƴƴere golluɗa ko ɗum tawoyta siko boni kadi ko ɗum tawoyta ala ton e Allah subhanahu wa ta'ala joni ɓay mi waɗi ɗo joni acci mi jonnama ɗum ɗo mi hetto o way ko ɗum waɗi so inni ɓeɗo maayuɓe tawi hiɓe yeddi Allah subhanahu wa ta'ala hayso ɓe hebbiniri leydi ndin taw kanŋe ɓe yaafanoytake immorde lette ɗen. ayi wala iftada bi haysi tawni ɓe sottori ɗum o wi ulaika ɓeɗo lahum hino wodani ɓe azabu lette alimu muusude wa ma lahum ala naɓe minan nasirina walloyoɓe ɓe. ayi ñande janngo e mara walloyoɓe ɓe. ayi ko ɗum waɗi so inni lan tanalul birra on wonta yimɓe ɗigguɓe on wonta yimɓe gonɗinɓe Allah subhanahu wa ta'ala hatta tunfigu ha dépense on mimma tuhibbuna hunde ko ɓurɗon e yiɗude. ayi ko ɗum waɗi so inni la yuminu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi hay goto e moɗon wonata neɗɗo gonɗinɗo ha tawa koko yiɗani musidɗo makko kon ko ɗum o yiɗani hoore makko. ayi ko ɗum waɗi so wi ɗo on wonata yimɓe ɗigguɓe on wonata yimɓe gonɗinɓe Allah subhanahu wa ta'ala ha tawa hara ko dépense ton ko itta ton sadaka kon ko hunde nde ɓurɗon yiɗude. ayi si tawi woni hunde ko ittirɗande sadaka presque ko ɓay hande kadi intérêt ma ɗuuɗa e mayre hande kadi ko ɗum wonɗa nde ittirde sadaka aray baraji ala. ayi ko yo taw hara ko okkata kon antigiriɗa yiɗde hara si tawi ni antigiri sa jonnama ɗum ɗon hara yiɗa weltori itta ɗum ɗon sadaka. bon ayi si tawi ni ko ñamete wonɗa e wadde sadaka ko andanɗa hoore ma ñamete andanɗa hoore ma ɗa aɗa andi pellet haaju ma lanni on ɗon hande kaɗa konjiriramo ko ɗum woni fayda o boni ƴetta ina nda wadde sadaka. si ko linsere ko sa wattike nde hande kadi nde wayi wa dufo hande fof ma nde lanni fulda dande san sina couleur ƴetta ɗum ɗon okka. ayi wona ɗum woni okkugol okku ko andanɗa hoore maɗa an tigiri sa jonnama hara hiɗa yiɗi ko hunde yiɗuɗa. ayi ko ɗum woni gonɗinal.
Allah subhanahu wa ta'ala wi noon wa ma tunfigu kala ko dépense ɗo min shay'in immorde hunde fa inna allaha andeno Allah bihi e nden hunde dépense ɗon ɗon alimun haray himo andi konko dépense ɗa ɗon himo andi so tawi woni haray ko ɓay intérêt ma lanni e muɗum ko ɗum si ƴettuɗa okkitirɗa ma si tawi woni ko sabu Allah okkitirɗa ay o wi kullu ta'ami kala ñaameteji ɗin kana laatinoke hillal li bani israila hino daginana bani israila illa ma harrama israila ala nafsihi ay sina konko bani israila en harminanno hoore muɗum ay hino woddune bani israila en woɓɓe goo innaynoɓe ñamata tewi geloɗi walla walla wona nisan wona wiyde nebban geloɗi ɗin ɓe inna ɓe ñamata mana kamɓe ɓe harminano piiji hoore maɓɓe hay e men goy no woodi waɗa ɓe ɗum no woodi ɗo innaɓe ɗo wona ñamata tewo gerto ko yitata siga ɗin piiji ayi kono Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum o wi ñameteji ɗin fop hino daginarano bani israila sina konko ɓe harminanno hoore maɓɓe ayi hono noon min qabulu an tunazzala tawreta ɓawde tawreta ko addi tawreta on cippinede ay Allah subhanahu wa ta'ala o wi qul wi'u fatu adde bit tawreti tawreta on fatluha jangommo in kuntum si on laatike sadiqina kon gonɗi mbi Allah subhanahu wa ta'ala o inni fama niftara kala fefindiɗo alallahi fawi Allah alkaziba fenande min ba'di zalika ɓawo ɗum ɗo fa ulaika ɓeɗo humu zalimuna ko kamɓe woni toñiɓe ɓen kamɓe woni toñiɓe ɓen ayi koko ɓe harminanno hoore maɓɓe ɗon ko avant tawreta on cippinede kono tawreta on cippino hiɗen andino ko goto annabi Isa no wi wa uhilla lakum ba'da allazi harrama alaykum annabi Isa winoto wo miɗo haramina miɗo daginana on piiji yogaɗi haraminanoɗo ɗon ayi mana piiji ɗin fof hino dagani on ko ɗum waɗi so winni adde tawrata on janggamo si tawni on laatike ko on gonguɓe o winni qul wi'u sadaqallahu Allah subhanahu wa ta'ala gongi fattabi'u jokke millata Ibrahima diina annabi Ibrahima kan hanifan annabi Ibrahima ko newiɗo ay wa ma kana annabi Ibrahima laataki minal mushrikina ko jeynoɓe sirkanoɓe Allah subhanahu wa ta'ala ayi ko ɗum wiwɗen ɗa neɗɗo e julɗo ko ya woni neɗɗo newiɗo neɗɗo waɗɗo hoore mum doy ndaare annabi Ibrahima nde wonno ko neɗɗo yankaneneɗo Allah subhanahu wa ta'ala ko neɗɗo waɗɗo doy ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala inna Ibrahima umma annabi Ibrahima kanko ɗum mi waɗi mofte ndaare yande so julde donkin hewti ɗum ɗo fof ko annabi Ibrahima wona e ñentinede ndaron hande Makkatil Mukarrama ndaron Medinatil Munawwara ay oyni inna awwala baytin wudi alinnas ande cuuɗi suudu aɗandu waljananede wonande yimɓe ɓen lallazi bi bakkata ay ko Makkatil Mukarrama ay avant l'islam harina Makka wiyete bi bakkata onon ɓeynayno ay onde l'islam o ari ɓe wi Makkatil Mukarrama ay ko ɗum waɗi so wi inna awwala baytin wudi alinnas lallazi bi bakkata suudu reweldu Allah adandu waɗanede yimɓe ɓen ko Makkatil Mukarrama ay mubarakan ko nokkure barkinande ay wa hudan Makka ko peewal lil alamina wonande tagore nden ko woni a feewa o ko woni a feewa
ko wonɗa bandi delen kan ko wonɗa bandi delen kan wo sawti makka susta wadde ɗon ko boni ay a susata a heɓɓata goy a miijota hogoy ay ko wonɗa ɓerdema boni wo ko a hewta makka sa hewti makka a miijota ko ɗon ko boni na fi waɗa ɗum ay ko ɗum waɗi sallah subhanahu wa taala inni ay ko wa hudan lil alamina makka ko peewal wonande tagore nden kala hewtuɗo ɗon ko peewal min gotoɗa ɗum mi anda de so tawni a yalti ɗon si a waɗoyta sa ɓoyloyta ko ɓawande yaltuɗa ɗon kono sa hewti ɗon a miijota ko waɗugol ɗon ko boni ay o inni fihi no e mayru ayatun ayeje bayyinatun feeñuɗe ay maqamu ibrahima pilasi annabi ibrahima ay ɓawde annabi ibrahima nde o darno suudu kaaba ndun ha o gayni ka o darino o juuli ɗon ha hande batte teppe makko ɗen hino ɗon ay ko ɗum waɗi so ɓenni kala hewtoyɗo makka sa heeɓi feere yawgol haka annabi ibrahima darino ɗon ɓawde o gayni darnde suudu kaaba ɗum ka o darino ɗon o juuli o tori allah so wonde heeɓi feere hewtugol ɗon daro juula hino moƴƴi ay wela fi noon si tawi woni ko fewndo hajju ay ko ɗum waɗi no woodi andanda woɓɓe goo marɓe moyenji goo si hajju feƴƴiɓe wona waɗoɓe umra ko tata sagi ɗin piiji ɓe accay ha si hajju ngun feƴƴi ɓe joɓe mbuudi spécial ɓe yaha pilasi annabi ibrahima fi yoɓe heɓu ɗon ɓe daro ɗon ɓe juula ay par ce que si tawi woni ko fewndo hajju sa hewtoyi makka si a mara doole a wata hewtude ɗon ay ma a mara mbuuɗi ko yoɓa marɓe doole ɓen ɓe wallama ha hewta ɗon ay hewtugol noon ko annabi ibrahima darino ɗon ɓawdo gayni suudu kaaba ndun o dari ɗon o juuli o tori hewtugol ɗon kañum kadi so heeɓi feere daro ɗon juula ene wonde fayida ay ko ɗum waɗi so inni o inni ko ɗum waɗi so inni fihino e mayru ayatun ayaji bayyinatun feñjuɗe maqamu ibrahima pilasi annabi ibrahima man dakhala kala on laatiɗo man dakhalahu kala natuɗo e suudu kaaba ndu makkatil mukarrama kana o laatoto aminan ko holniɗo ay ko hooliɗo sa hewti makkatil mukarrama a hula goɗɗo no agresse ma ɗon a hula goɗɗo no wikki ma ɗon hay yaaɓuɗa goɗɗo ko kanko inatama accana ay ko ɗon yaaɓata goɗɗo mo yaaɓuɗa on ɗo ya innu accana hara kanko additeke mo inna accana ay safi holli kala hewtuɗo makkatil mukarrama ko ɓernde laaɓude on tagi hewdirata ɗon hiɗa wawi yaade noon makka ha gayna arta sans comportement ay ɓay pullo fo tawni wo yaadu makka sans sali jikku ay kono amma noon en tant que ɗa makkatil mukarrama atay ko comportement ɓernde laaɓude woni ko jogitiɗa ɗon ay o inni walillahi ko allah woodani alannasi e doyiɓen hijjul bayti hajjoygol ka suudu allah manistata wonande heɓuɗo feere ilayhi e suudu ndun sabila laawol gotol pette hajju farilla on ko laawol gotol pette kaari hajjoyi laabi ɗiɗi hajjoyi laabi tati hajjoyi laabi nayyi ala sens hiɗa wawi noon hajjanoyde goɗɗo ɓawonde hajjanɗa hoorema ɗa wawi hajjanoyde goɗɗo mawɗo ma si tawi woni hara o maayi no dago ko hajjanoyamo ay quelque soit kilifa ma fop mana hino dagi ko goɗɗo hajjanoya goɗɗo bon kono an tun e hoorema hajjoya laabi ɗiɗi laabi tati laabi nayyi ala sens par ce que e nder gurdam maɗa foppo farilla hajju ko laawol gotal peut être sa hajji lanni ay mi hajji ɗiɗi mi hajji laabi ɗiɗi mi hajji laabi tati ala sens ay farilla hajju ko nde wotere peut être laawol gotol gurdam maɗa fop ay ino tagi noon ko hajja ha gayna ya hajjano ya goɗɗo kadi ma walla baba ma walla bappa ma walla kawma ko ay tata siga ɗum ɗon ay ɗum ɗon kadi heno sella ɗum waɗi so inni walillahi ko allah woodani alannasi e dañeɓen hijjul bayti hajjogol ka suudu kaaba man istata wonande heɓuɗo feere ilahi e suudu ndun sabila laawol gotal pette ay wa man kafara kala on yedduɗo noon fa inna allah no allah haniyum ko yondiniɗo anil alamina e dow tagore nde kala heɓuɗo feere ko hajjiroya o sali hajjoygol allah subhanahu wa taala ni kanko ko neɗɗo yondiniɗo sabu allah subhanahu wa taala wi
si tagore nden fof hawriti rewimo ɗum ɓeydata e laam makko ngol misqala zaratin si tagore nden fof kadi hawtiti yeddimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗuyrata e laam makko ngon hay e fus njelo hande Allah subhanahu wa ta'ala okki ɗum ɗo feere ko hajjuroya sali hajjoyde aya ɗo woɓɓe go hajjinoya ɗo ha timma sappo noga yo hajjunoya ɗo fami mum on fof para kañum hajjo yaali la bon ananayi woɓɓe go nena ɗo a goɗɗo seeɓi jawdi ko nenamo nge bammum duwa hajjunoyde si hajjoya mi salaki kono islam on kañum wona noon wi'iri hino hewa ittugol zakka si Allah subhanahu wa ta'ala arsikima jawdi an ɗaɓɓi ha heeɓi ndi hewdi ko nde ittete zakka ko nene ma ittanta zakka ka ko baba ma ko an ittata par ce que ko an heeɓi jawdi ndin ko an ɗaɓɓi jawdi ndin handi farli ittugol zakka an ɗaɓɓuɗo nden ko an ittata zakka ka ɗaɓɓuɗo zawdi ha heeɓi ko hajjuroyte kon ko on hajju ngon farli ay mo heɓali ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ko man istata ilahi sabila ko heɓude feere hajjoygol wo mo heɓali farlaki mo ay a andi sariya Allah subhanahu wa ta'ala ko simple ko so wi to si Allah e nelaɗo mo on hetti sariya daganta ko julɗo suɓagol ko Allah subhanahu wa ta'ala inni kala heɓuɗo jawdi ndi ko an farli hajjoygol bon sa heeɓi noon jawdi ndi tawi ko an farli ko an andi so ko an hajjoyta sa hajjinoya goɗɗo noon ko an andi eyi kono noon Allah subhanahu wa ta'ala ko wi an heɓuɗo jawdi ndin ko an farli hajjoygol ayi no wodi noon woɓɓe goo so ɓe waɗi ɗum ɗo e bon yimɓe ɓen rondoto ɓe tuwawi ɓe sawru waɗa pegiɗi jeena sappo o hene heeɓi jawdi hajji no yalnena mo nge bammu ayi sa heeɓi jawdi ndi ɗa wawi hajjoyde si Allah hokkima kadi feere hajji no yanene ma e bamma ayi par ce que ko an woni farilla e hoore mum taw an heɓuɗo jawdi ndi on nene ma e bamma ɓay ɓe heɓali jawdi ko ɓe jira farlaki ɓe la yukallifullahu nafsan illa wusuha ala nangidirta goɗɗo ko farlakimo kon ayi anta noon an heɓuɗo ɗo jawdi ndi hagguno e ɗiɗo tato nayo sali hajjoyde si a mayi ɗon a hajjoya yandu Allah subhanahu wa ta'ala alayni toytoma par ce que a heeɓi ko hajjoroya a sali ayi ɗum waɗi so en ni walillahi ko Allah wodani ala nasi de ɓen hizzul bayti hajjoygol ka suudu man istata kala heɓuɗo feere ilay e suudu ndu sabila lawol gotol pet ko man kafara kala yedduɗo heɓo jawdi sali hajjoyde fa inna Allah no Allah haniyum ko yondini ɗo anil alamina e tagore nden qul wi'u ya ahlal kitabi kono yimɓe defte lima takfuruna ko on nun yeddanton bi ayatillahi ayaji Allah ɗen wallahu Allah shahidun himo seedi ala ma ta'maluna e konko ɗon e gollude ay heɓa feere ko hajjira saloɗa hajjoyde heɓa jawdi ha ko ittete zakka saloɗa ittude zakka ma hansiɗa ittude saloɗa ittirde no Allah subhanahu wa ta'ala wi'iri no ay qul wi'u ya ahlal kitabi kono yimɓe defte lima tasudduna ko fewnu sakkanto ɗon an sabilillahi lawol dina Allah ngol man amana kala on gondinɗo tabkhuna ha ɗaɓɓanol lawgol iwasan oñaare rewgol Allah e hoore ko welata wonki mumkin kon Allah subhanahu wa ta'ala rewirtake e beleɗe eyi walla sikke ɗum ala ton andara ko dina kan applique on tigre an kadi appliqua ɗum wa antum hara onon suhada hiɗon seedi hiɗon andi pelete ko ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala wi'i ɗaɓɓon ɗon oñaare ɗaɓɓon ɗon goɗɗum gongal yaron oño ɗon ay Allah subhanahu wa ta'ala wi wa mallahu Allah de bi khafilin ko welsindi wonalihi mo welsindi amma ta'maluna kon ko ɗon e gollude Allah subhanahu wa ta'ala welsinda kon ɗon e gollude kon de programme uji ɗen ɗon noon yarno fo Allah subhanahu wa ta'ala no humpiti o wi ya ayyuhallazina kono ɓen amanu gonɗimɓe in tuti u si tawi woni on ɗoftike fariqan feddego min allazina ɓen utu kitaba okkaɓe defte yaruddukum ɓe ruttay on ba'da imanikum ɓaw gonɗinala moɗon kafirina wonton heferaɓe ay mana si a mana sa woni Allah subhanahu wa ta'ala konno wi
ko mbo woni julɗo haqqan ko mbo wawi gollude l'islamu haqqan komo hulata felore feroɓe si Allah subhanahu wa ta'ala hetti sariya ala ɗon ko suɓiɗo woni dagantako julɗo wo julɗo ɗofitagol goɗɗo e hoore yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala ay si onon Allah subhanahu wa ta'ala wi o wi ɗofto nena ma e baba ma en tant que ɓe yamirale ma yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala hiɗen andi Allah subhanahu wa ta'ala wi tikkira nene e baba no tikkina Allah subhanahu wa ta'ala kono noon ko tawni ko ɓe yamirma ko wona yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala sabu Allah subhanahu wa ta'ala wi an wo nene ma ba ma o ruttorde mon kaka ando min Allah subhanahu wa ta'ala ay oni wa kayfa ko honno takfuruna yeddirtom wa antum onon tutlano jange alaykum e dow moɗon ayatillahi ayaji Allah ɗen a fi kunne moɗon rasuluhu nela e makko ɓen ko honno yeddirton Allah subhanahu wa ta'ala alqur'ana no jangede yeeso moɗon alqur'ana no jangede ñande be ñande hiɗon andi ko Allah subhanahu wa ta'ala wi hande ko jaɓuɗo appliquegol e saliɗo appliquegol kono en fopp meɗen hande hiɗen andi ko honno woni peewal ayi en fopp meɗen en jiɓaki hande ko honto peewal ngal woni ɗon ko jaɓuɗo e saliɗo hande hayɓe janggaɓe hino andi ko feewi kon déjà en fopp meɗen en inna hiɗen jangi par ce que mo jangga wo hino heɗade ayi oyni wa kayfa ko honno takfuruna yeddirton wa antum no onon tuttulano jangede alaykum e dow moɗon ayatullahi aya jalle ɗen wa fiikum e moɗon rasuluhu nelaɗo Allah on wa inni wa man ya'tasimu kala on jogitiɗo billahi Allah faqad hudiya haray o feewi ila siratin mustaqimin fade e lawol feewngol ngol kala jaɓuɗo sariya Allah on applique loi Allah on Allah subhanahu wa ta'ala wi haray a joyike lawol feewngol ngol a jogitike ɓoggol ngol taƴata ha yeeso Allah subhanahu wa ta'ala haray a heɓi confiance mo bonata ha yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ngam haray hande on ko ɗum ɗo wonno ko Jama TV woni ko addani en ɗo haray inchallahu rabbi haray ko yon watta yiilay émission on e inchallahu noddon kadi ko yon watta yiilay émission on noddon kadi haray chaque vendredi aljuma e ɗen mari émission men on ɗo e 3h ha 4h si Allah lan ɗon jaaɓi 15h ha 16h inchallahu rabbi haray ko yon watta yiilay émission on moƴƴa e kala ko yowiti e dina mo kon kadi wawa noddude lando inchallahu rabbi haray ɗen toro Allah heɓre yo Allah subhanahu wa ta'ala firta en arsi kaɓɓana en kata danda en ala e wawata danda en kata e kasara kala mo Allah subhanahu wa ta'ala heɓi ko satte hoore muɗum yo Allah ittu kala sokaɗo maro yo Allah yaltin on tigui accina on tigui on to sabu naɓugol mo kaso kala sattiraɗo yo Allah subhanahu wa ta'ala hoynan on tigui Allah danda en ala wata danda en kata e kasara yafano en bakkatuji meɗen adiɗe sakkitiɗi rahmati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته